Selam dostlar. Bizim kız bir deneyeceğimiz. Nerede Pikachu? Kız to'xta. Sende o'yinchiqlar var ekan, ya? Ya. O'yinchiqlarning atlarini bilamiz-da. Ya. Bugun qanday ekan atlari. Al, buna sari kim? Ko'rsating. Pikachu. Pikachu. Kuşu. Pikachu ne isteydi o? Chips yiyecek. Chips yeydi. Aa, buna kishi. Kuşuk. Mamasını tavuk. Mamasini izlaymi? Ya. Aha. Mana bu. İt. It. Ati bormi itning? Nasıl bakar? O ne isteydi? Tamakçı. Tamam. Üstü vasılası ekan. Ya. Sirtda ko'p o'ynaganmi? Ya. Ha. Mana bu, voy. Quta qanday? Sap-sariq kim u? Qo'yan. Qo'yan so'ylaymi? Ya. Qaysi ko'rsatchi? Qalay so'ylaydi? Xo'sh. Ko'raylik. Ne kerak? Murda qo'zg'aladi. Ya qog'i. Qulog'i qo'zg'aladi. Bo'ldi. Yaraydi. Qo'yan. Buni qo'yan qo'y. Ya. So'sin, mana bu. Misqa qanday? Misiq ne isteydi? Nerede tamakçı? Tamoq yeydi? Qanday tamoq yeydi? Kavasa. Kolbasa yeydimi? Boymi sen misig'ing? Ya. Sosu balık. Baliq. Tışkanı kuvada. Tishqan yeyman ne misiq? Şok. Tışkanı kuvada oy tışkandı. So'sin ne isteydi onu? Ne kaşadı o'zi. Tishqan qashammi? Ya. Ha. Sonra yugurib talasıp sonra kışkırdı. Pip etti. Aha. Jaraydi. Sonra bir kırma bir şeyin küçüm gazetti. Miau etti. Ne oldu? Чебурашка. Чебурашка. Ya. Что чебурашка? Чебурашка ne isteydi? Чебурашка o'yinlarini bilasizmi? Ya. Qanday o'yin bilasiz? Ayt, Nursam. Скажи, бежи, сразу подопадает. И пить чебурашка, скажи, маняшка, бежи, сразу подопадает. Ayjan. Ya, Чебурашка. Mana bu. Mananing ulkan ekan, rozовый, ko'zlari apadiyanma. Bo'lku? Pinky Pan. Pinky Pan? Onsa? На пони. Ponima. Pony ne isteydi sonda? Alma jiydi. Alma yeydi. Ya. Sonda bu senin bарлық dostlarың ба? Ya. Sende осы ма тек тағы достарың бар ма? Ha? Тағы достарың бар ма? Ya. Қайсы көрсетші? Бұл кім? Mickey Mouse. Mickey Mouse не істейді ол? Ne kızı Mickey Mouse'da tavaladı. Ne balonu. Бала ма? Ya. Жарайды. Сенде ойыншықтар көп екен да? Ya. Тақта бар, велосипед бар. Жазу білесің бе сен шоғыла? Ya. Нешеге дейін санау білесің? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, аха. Әріптерді білесің бе? Ya. Ал айтшы әріптер, қандай әріптер? A, E, B, V, G, H, D, Y, J, Z, X, К, K, Қ, L, M, N, O, О, O, Ү, Ü, сосын не айтасыз? П, P, R, S, Т, T, О. U, Өзің шатасып кеттің ғой.
Жақсы әріптерді біледі екенсің. Қандай өлеңдерді білесің? Пика пика чу 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 чу. Насымная чу 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 чу. Пика пика чу 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 чу. Насымная чу 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 чу. Қазақша қандай өлең? Қазақша қандай өлеңдер білесің? Бала бақша сағындым, бала бақша араймын, шошқандай алты күн. Бала бақша бағдым, бала бақша сағындым, бала бақша араймын, шошқандай алты күн. Айналайын әжеңде, өзін ата ақажы, маңдайыңнан шипесі. Әлде тағажы, өзін аттан екіре, қуаныстан есінде, балар ара бағыра. Әже тайы, екерен қарайды, жетуші отаған, бағыр деп санаймын. Әже тайы, екерен қарайды, жетуші отаған, бақыт деп санаймын. Молодец, молодец. Күшті өлеңдерді біледі екенсің, тез жаттап алады екенсің. Қазір жасың нешеде сенің? 14-те. Ойши, нешедесің сен қазір? 4-те де, 14-те. 14-ке дейін әлі көп қой жаным. Жазу біледі дейді да сен? Сурет салдың ба? Қайсы? Раскраскаларыңды көрсетші. Не деген раскраска мынау? Өзің боядың ба? Күшті, күшті. Әже бояған. Қайсы? Ананы әже бояды? Ананы сен боядың, е? Наны папаны бояған. Папа бояды ма? Арматты. Анам мен бояған. Анам мен оңға шығарып бояған. Анаң кім бояды? Төменде атты. Аны? Мен. Сен бояды. Астындағысын кім бояды? Нәжа біріқтің мама бояған. Мама бояды ма? Айтылқын. Айтылқын Мама нау. Нау мен бояған. Мен бояған. Кім бояған күшті сонда? Мама ма,